PSC aku sama presiden si dulu apen ku PSA ke Wisnu Pangku dulu apen KNC dan ke presiden bang lo naik kontrol ini public secretary ya joint press conference no dan labang so press conference ini gidi ke lagi non autonomous ke movement labang so aku ke tangceng itu ke song rong ke ding lang topik silahai kado yang lama nama ke Indonesia presiden paninggal na elida inge po kese kense pen altoman itu bhati ke ma kota kata kadon ko ini na tum media ko te dhon kahalam tilalo alto kado kita mi chidilo last 40-50 years ke Karjango MCL asore mikit hills putala no MCL Upper County district apa yang non bangke West Karjango district so Farman 240 article la so article la tenge Ottawa state within the state of Assam have take alone it around constitutional right the right ka so ma khud pa ACC KSA KMC DSU NCL Student Federation to समय 86 पे 1986 पे ना movement mass movement है हम बोलो democratic mass movement को नफा दो कोनो के song लो 1995 फर्स्ट अप्रैल में MOU ता दो लो फिर टू 6 ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन में MOS में नफा दो लो समय तो थे लो नोकुता में itu belong na ya right for the state bangke नोकुता में 1990 पेला 244 article bangke lasi no tamne Karjango nungku tamne na hanggok last 50 years of the spot is nungku tamne na hanggok no tamne Karjango kadu ngi cingu peten para for hills of the movement pula sosong tamne amhanan tena ko lo pengramtang kuliah thong tamne se somo lo sonsi memoranda pilo daksia bada memoranda pilo resolution ke pada Japan lapen ke silo made di masa otomas konselo kia manami cito na pen info lo tamne kina mo memoranda tamne pilo lapen chief minister tamne लोपीलो तो मैं मोड़ा वन किलो सीधा में नोपुर बेतु थेलो स्टेट गवर्नमेंट अपन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो तमें बाला काउंसिल है तो तमें रेजुलेशन पे देता आसाम गवर्नमेंट पे तमें स्ट्रॉन्ग इसी रेजुलेशन दे इसी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड के पाली तो चीज़ ना पे लासो ते इसी लासो टॉप या फंड के टॉप कटिंग वाया फंड pada टॉप lah so proses bangun kami di sini tu sincerely laso ke info tu ke gabung ni lasi para hil satu master gubern hinpen alang tu tame democratically laso movement peaceful laso proses dan claim monglo laso movement atau respons tabe pe na jo no na bangke no 14 ani bangke 13 ani 5 am pen 14 5 am on 24 hours kangki tame Karjango West Karjango di maswar kangki tame district kangki tame berapa lokolo movement atau laso bang initiative do napo itu to proses kan laso tuane puri e article bangke subject pen implement dang padupo nangko rada tu kisung dubai kadu tame chini lo kirantang 50 years ang bo gache so mo tame rat heliam ke chopen jenglo hong ha phongru ahe mari kave kichi ke jang da doglo putu boy ki tame sodak ben bokna tu so bang deng pon pelang kata tu pon japan silahai alam ti besi rar fan pecak japan fan na tuan tuniri lo la pengira la pinjam conference apa dak tu teori japan rara pada tuniri lo la sob bokbel bake kadu kave nides establishment puno kapre ka song tu puno rat tu tame tu bi saudara rat tu tame kadu tame la sa movement asap bona program ke insamji pe patiban kadu tame full cooperative full support la seperti latuan authority atau pin do rat watu di kono lan labang so 244 ke aso implement dia apa tangkir kita so tangkir kita lokta rat tu nanti tudu na pula kan yes penta nen support lo yes penta yes penta support lo tal lapen labang so movement ta claim dok dia ko yes sida man ke yok dia ko yes tunta otormaste rapan kitong yok dia ko lo NC tunta even jakas kaskom lapen ka pre ka asong ta dolante otormaste ta movement na bangke claim yok di upload lo jongsi 1969 Assam reorganization Meghalaya langsa bill parlimen lo kipon na ki pas ahut jong di APSLC dan kongres tengong sinang di tre to sampai ini ami
Hai asong amhang ke yokot laten ke movement akan yok. Long edna puhala bang suci. Same law 1971 North East India ka reorganize ita. Alang suhut 71 ningkan Tripura ten Manipur fan separate state tilo. Mizoram ten Arunachal fan union territory status tilo. Meghalaya fan autonomous state ke separate state status tilo. Sudah Karbi Anglong laten di masa mungkin ke West Karbi Anglong kat district thong pana bangke ala sur reorganization of professor bangke dipon ko tanton ko proses bangke panceng lah 1969 nikah seta 71 nengkana bangke laten entire reorganization of process bangke panceng lo kene tapi judlo 71 nengkan ke seta Karbi Anglong West Karbi Anglong laten di masa bangke we were set aside. Labang soal opinion yang ke, ini kan ajak aspek ini terdua, political terdua, sosial terdua tiga, bahkan ekonomik angle langdam pulote, duk pitanggang lah. Ini jom anutin Karbi Anglong lapan di Mahasa wat tribal, one by one nang ni pangbar lo pulote, Naga tribal lapunten, Mizo Rama tribal lapunten, Meghalaya tribal lapunten, Arunachal tribal lapunten pangbar tam dia mana totally backward, poor, duplik lang ekonomi kaya aspek kita. Individual aspek pangbar. Yung hela non itu memang mau kemana itu langulo ko alam ban non plan. Seta hal hayat individual tribal atau pangbar lo ko purun dana. Lalu. Ini alam memang kaya dengan ini kan ke non lasi labang so panti kurang pol youth state movement asong na kiseng dulu movement apa ketankan kita. Laten Asia mahan ke tek kalam. Lasinon 17 Mei ni bangke nil tu. Asia mahan ke tek arni lo. Asia mahan ke tek arni bangke simme ke dengar ni lo. Yes 17 Mei 1986. Asia tu macam kali. Yes ek yang saya lakukan kapre katun cingrup si 17 Mei 1986 bangke hempek hangna pasne de. Non penangan nengkana bangke lata. Ini setengah remason. Lasinon coming 17 Mei. Mungkin bangke 17 Mei ni ke. We want to renew the oath taken on 17 May 1986 to demand for an autonomous state and to launch a powerful mass democratic movement. Kalau bang so sime kaciti ni tuje fancy non 17 May bangke itu dak di polong celebrate po kasi kado we rat kami na citu dino wa nang koda lan antar kan itu menjeng itu non pahal gamal terrorist ka attack kalau bang tani itu condemn not only Pahalgam, entire India Nahokani, terrorist upon attack local terrorist activities upon Kenilton, song Homela, SC, KSA, KMC upon Tekno, Lapan terrorist upon Kachidana Bank. We are one with the Senate government. We are one with the state government. Lahana, Munang Lipinika, we could do. Allah Latum exam generation है लाइव बंक एग्जाम ला पेना कपरे कपरे एसेंशियल एक्टिविटीज हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई मेडिकल लाइव पेना kan mati la all essential la pen kichi kijang medical treatment la kan urun pajak ko Sometimes que yo ya habito ka to ita nilitin sa pagsi sa pagsagan hoy ang itumas pagsi sa pagirelo at tini labang to estimate pa do ke padao ta sigilo non de gangi labang to 30 nan ito labang to market ito to labang to cement kadya sa joining ito to sa piso labang to tanto ko Kuting, lo berarti pisau lebang tu, tinggi soal kerjaan langkon, padonang tinggi di tempat tu boleh nak orang mana gitu an, tinggi soal itu nanti nak cakap tinggi soal, tinggi kami sekitar itu, labang ke, tinggi tinggi kali itu, nanti itu nanti penonton. KNC ini katak si babang tu labang tu, seperti itu. Dan seperti dedek dan seperti nanti kuasa jadi itu konstitusionalnya dalam sebagai
Terkelong di bangsa kita di Malaysia pun kami kesombong. Jadi sisi politik nanti ya kita akan kisong bangke apa namanya jadi kita lekas siap di lono. Dan ini hokta di dalam dia ada kunci dulu lah bangsa itu mangan lono bangke orang korporat kesana masuk momen polisi atau tu kali kadang long alu an asong dan selang itu ingat selang di kolam ni kita mau keluar itu dengan bangsa kita sundan di nah anu di kolam si untuk di kolam so orang malang tadi kita kita mau nak non kita ni bangsa dari kredit home mana Tapi yang long itu ada bangsa mana bangsa ni dia hinten dan itu don dollar kan jadi ini kan itu majon itu loh dan kita tahu kan ada tekan yang cuma atro di la bangsa seperti ini mereka sini komposi saya dah tahu bangsa bonan di bangsa ini kunci sekolah bonan kita tahu kan hempre kan yang kita atum anak bangsa bangsa bonan long itu bonan ko itu yang ko sini ini yang dan yang cuma koi kan tapi ini bangsa nah Lake datum jet kali lo ya. Datum kalang lah non gitu jadi datum small step kipi mana polisi do. Maksudnya itu pulau ke. Chief Minister mana kue lo. Kami juga tahu lu MP election apa kan itu kita unda. Memang nam pilo. Tapi namun sudah pikir bahwa kita pidon lo pelang sapang. 2024 hala dak. Ya boleh kamu long kan itu kita unda. Nah langsung kita kolam itu. Nangtung small step kipi ya polisi do apa. Masih nam pilo. Jadi itu pulau. Masih lah tunggu sih nang perek kalau teh lah kalau tu malam ya. Salah so bang yakin jalan tadi. Lihat this council long ka BJP agency ruling. Ada dispura long da BJP agency ruling. Ada ka BJP. Baba ke la long tom ka same party ruling bang lagi. First incident kan. Congress ka same. Lapan 1969 lah so bill ki policy hota Congress ko mati. Congress ko no. Lasi halatum si proses to bang ke paju dia. Non lakum paju jenis time sinang tante. Lakum yang dipini pina tos nang hang ama 244 bang yang implemented kudote 1969 laku parlimen ada macam parai North Assam Reorganization Act lapan 1971 North East Reorganization Act lapan kecil parai bang ke Karbi Anglong lapan yang terus lapan reorganize proses bang complete kan. Yang sinang hang ada kudote lagi same lo udah tak lo. Lasi nilai tinggi bukan tu manggil handle kapten melasap dah nilai tinggi nang tu akak prek abu tidak silam nang nelo ke feasibility economic aspect lang nang nelo akak prek aspect lang nang nelo everything done linear betul already assess Karbi Anglong West Karbi Anglong lapan di Mahasau ke state pibun ko bangke labang se assessment ke already completed in 1969 penang agam polo mana nito dah hotan hotinje state government Assam government ini assembly resolution kan nang lah akan masih ada punya militant point that was also already done in 1969. Langsung kilon sana tu parlimen kan lah bangsa ek kipor bermati 244 ek simpan kan nang nelo non mang yang saya hang pun masih nelo tu ke ingong di non kan nelo tu ciri pinang lagi sung puji pukang ke aku ki potang lo itu sel situ macet kali lah tu pokok ni ala picture sih Nakame ki kucur ko. Jel ke yang ka bang polisi plan helang. SCC aton ke ki lok ta bang haru ta ke plan ko dia mukan. Polis hele amukan. Jel ke yang hisap pune dah lo. CM EM atau manta jel ke yang MLA tu manta are isu. Halo tumen pangbar nam pulote ni le tungge akhirin tang tu. Tane le tung kini arni anta tu hit kopi apa election remi tu le tung cini. Ne tum haji pun nge je situ makam. Hari pun ini mah, nengge still then before the election. Why? Because autonomous state long level. Masih lepas nak rema bang pasti cak pun aku. Ini tu bang.
Pite, kali di lahai ke small metal lang, lahai ke nanti kita ngapawas aku kisi pon tu. Le nanti kita ngapawar le kipon dia buku yang lain lo. Lakan bangsa proses komat cek pancing. Pawas given to the Autonomous Council kisi pon dia langsa proses mat cek pancing. Kongres cek pancing. And it existed till today. Ini artinya yang terdekok lo. Langsa lah melihat pentingnya itu ke. Why? Tumi ding di Kongres of press conference lang lo mati. Korupsi pun. Kongres masih korupsi kita lang ya. Sarama komisen boleh lang dulu. Ako praja lah kung BJP gitu entah aku mati. Roton ing tinon. Bida Singh rong tinon. Jawab Singh ing tinon. Once upon BJP long iyan galong tang aku mati. BJP along pen tiket long lebet. BJP along pen. Iyan long lebet aku sih. BJP hindu bukan iya cer mati. Kini apa sih? Korupsi lakin kan alangan iya cer mati. While in BJP lakin BJP ke dua peningnya tikadalo. Nili cuma sana constant. Nili tu make ceng nanti soal igen dengan iya mati. Kini yang kita continue lah. Sampai nili tu mana kuno. Nili nggak ada sih lah. Isu ketik. Spesial sih tu celing siapa lah. Opposition lo gitu. Nili through ke pening 25 years lo opposition lo gitu. Na footpath, na contract, na sakuri. So kisi gitu mati. Nili tu mingkaning koera polo opposition lo gitu. Akapare ketumbahan cicak pun ba. Alas nili opposition ka kuri kan. तो लाइन लो लाम के से तुम पानी